ebere President Museveni aramara omwihangeri nihija kubaha empanuro ezigenderire kunyweza enkwatanisa hamwe n'entunguka ahagati y'amahanga gagombi. Bwanyuma yo kwika omwihangeri, President Museveni agizireho empanuro n'aba investors ba Egypt kandi abahigire kwija kukorera eby'omushuburo mu Uganda, ubwo agumize gavumenti ya Uganda etebekanise koragana nabo bona abarikureeta eby'entunguka omu ihanga. Omurutayayo rwa President Museveni nihija kubaho kutemiko handagano ahari ebyo byona ebirikirizanweho. Zimwe ha plans eziba investors ba Egypt borekere President Museveni no kumaraho omwijurano gw'ebyiruka ninga traffic omu kibuga Kampala enkore President Museveni yakire. Orukiiko rwetabirwemu Mustafa El Gendi or Vice President kandi Chief Advisor to the President of the Pan-African Parliament kandi or President wa Eugene Investment Group for Tourism and Cruises. Omu Uganda, orukiiko rwetabirwemu Minisita w'enshonga z'aheeru Major General Kahindo Tafire, Minisita wa Gavumenti orikujunaanizibwa enshonga z'amatungo Lieutenant Colonel Bright Rwamirama kandi abandi ni Major General Apollo Kasito Rugowa Director of Citizenship and Immigration hamwe na Lieutenant General Charles Anjina or Deputy Head of Mission aha Embassy ya Uganda mu ihanga rya Egypt. Amakuru aga gashakwa Abdukalim Sengendo.